Abakunzi ba Imuhira International twongeye kubahereza kaze. Turi muri rya shuri ryacu ry'umuco ni kumenya ikinyamurenge ku bana bacu, kubera ko basigaye bamenya igiswahili cyane. Ikinyamurenge cyamagishira kirashira burundu. Abana bafite imyaka irenze bazi kuvuga ariko batazi kuvuga amazina yabo neza, batazi kuvuga imirara yabo, batayizi, batazi amazina y'abavyeyi, batazi wabo, kandi ikigero barimo bakagombye kumenya ivyo bintu nubwo batari wabo ariko bakabimenya. Niyo mpamvu twahise dufata iyi ntego yo kuvuga ngo tugume tubibutse byibuze duke twibanze batumenye. Abana ntibakaza bageze imyaka yo kumenya ibintu ngo usange ngo nta kintu bazi, kandi mu myaka barimo bakagombye kumenya byibuze, iwabo, akamenya umurara wiwe, akamenya nabo bavukana. Ikintu kibabaje muri kunyumva abana nukugira abavandimwe bawe utabazi, ukazugira ngo nabaturanyi kandi ari abantu muvukana, kandi imyaka yawe kwemerera mu ndebe hano kumuranya ibintu mpambabwira. Imyaka yanyu mwese irabemerera kumenya abo muvukana, ukamenya umurara wawe. Nta muntu uri hano utemerewe kumenya umurara wiwe naho akomoka kwa mama we. Buri mwana wese uri hano ni itegeko, ntagaruka ukuvuga ngo nubusabe, agomba kumenya amazina ye. Nibyo nababwiye ejo, akamenya amazina y'abavyeyi guhera kuri se kugera kuri sekuruza. Iyo tuvuze ngo sekuruza tuba tuvuze inde? Sokuru byarande? Sokuru byara? Iyo tuvuze sokuruza nuba ni se wa sokuru. Aho ni hagufi ngarukiye. Umwana wese uri hano wese agomba kubimenya, kuko abana biwacu bangana namwe ababizi. Noneho tugiye gutangira. Abantu twatoye gusenga ejo basenga. Impamvu mbabwira gusenga mu kinyamurenge nuko mwese ndabizi muzi gusenga mu Cyongereza no mu Giswahili, ariko ururimi rwawe kugusengamo bikakunanira, kandi ariho wakagombye kuhera biriya bindi bikaza nyuma, siko? Timwumva ko ari byo bibyiza? Umuntu agomba kubanza kumenya ikintu ciwe biriya, kuko nibyo ku ishuri barabibigisha ibyo, ariko icawe gantiboki kwigisha ugomba kukimenya. Impamvu naje no kubibigisha nuko tutari iwacu, ariko umwana w'iwacu tiboja kumwigisha ikinyamurenge. Ko murumva? Iyo mpamvu iwacu muzaho ndi kuvuga ni hehe? Ni muri Kongo ruguru, iwacu ruguru. Ko murumva? Umwana w'iwacu ruguru ngana namwe mu ndebe hano. Sinshaka kuvuga ngo nimara hagira ibintu mvuga bisigare hano. Sami kurumva? Umwana w'iwacu ufite imyaka ingahe? 5. Uko na myaka ngapi? Ayiwe, ko murumva imyaka afite imyaka 8 ariko ntazi ngo numuki. Tibibabaje? Kandi umwana w'iwacu w'imyaka 8 n'umwana basigira inka ku musozi hafi ni wabariko. Timumumva ko bari umugabo. Umwana wese ufite imyaka 8 hano agomba kumenya umurara we, akamenya sekuru, akamenya amazina ye, akamenya iwabo. Ko murumva? Yego. Ibindi byose bizabiza, ariko ibyo nibyo byibanze. Reka dutangire noneho mbabazi ibintu nabatumye ejo tubone kwiga ibindi. Natoye abantu 5 gusenga. Si 5 nibahaguruka ariko batareba muri kamera bandebe. Abantu natoye nibahaguruke. Nibahaguruka abantu natoye bageze 5. Tugiye gusenga. Nawe naragutoye cyangwa ntuwumva no gutora icari. Je bavuze ngo gutora babavuze gute? Gutora umuntu babavuze kucagwa mutu. Mu kinyamurenge zavuga ngo bagutoye, bagucaguye. Aba bantu reka badusengere vuba vuba nitumara twinjire muri homework nabahaye ejo. Kandi mwese mwuname dusenge, mutegere n'ukuntu babasenga kugira ngo nawe ejo uzabimenye. Nutazi gusenga mu kinyamurenge ashiki muhira. Mwese ninde utari umukirisitu hano? Mwese muri abakirisitu? Mwese muri abakirisitu? Iyo tugiye kujya ntituzadusenga?
ababasakuza mu ndebe hano, iyo tugiye kujya ntituzadusenga? Twaje kuryama tugasenga, twabyuka tugasenga, cyangwa hari abatazabikora? Abatazabikora ibyo bintu ni ingenzi, mugomba kubikora ko ari bitatu. Ugiye kurya, umuntu yari ibyo bitasengewe abazasangira n'abadayimoni. Muza abadayimoni? Umuntu agomba guhesha ibiryo umugisha wabonye kugira ngo nejo uzobone ibindi. Rero kugira ngo muzamenye gusenga, ugomba kwiga guhera gusengera ibyo kujya mu kinyamurenge, kuko mu Cyongereza ndabizi murabizi bazabibigisha ku ishuri. Tibazabibigisha? Noneho mu kinyamurenge ugomba kubimenya, ukamenya gusenga ugiye kuryama mu kinyamurenge. Ibyo bintu nabibwiye abantu tumaranye iminsi twigana, sinabibabwiye? Mwana bibashije n'ababyeyi se? Umuntu utarabibaza ababyeyi, Sami nione hapa na wewe. Unaitwa nani? Jona. Kuna kubagana ndeba hano. Ufite imyaka ingahe? Uko na miaka ngapi? Uko na 5. Mtu mwenye akona miaka 5 si umuntu mukuru, tugomba gukubagana. Aba bantu bagiye gusenga, niba mara gusenga mwumva ukuntu basenze. Utazi gusenga mu kinyamurenge ashika bibazi, ejo nzomubaza kandi nzoza mbaza n'ababyeyi ko mwababajije. Dusenge haraka halafu tuanze. Kadufunga amaso dusenge. Data twese uri mu ijuru, izuba ryawe ryubahwe, ubashe kuturinda mu nzira arizo zose tugendamo, kuri mani kora byose mwe nacu. Hari inzira duca mwe nacu, ariko niwe duca mwe nacu, kuri mani kora byose mwe nacu. Amen. Mana Tago wabibajije? Tiwabajije? Ngaho senga tugenda icara. Mana data Ejo uzobibaze ejo uzoze wabimenye. Mana data tesuru manjuru kuko turinze tukagera hano amahoro. Niwewe kuko tugiye gutangira amasomo yacu, ubane natwe. Amen. Hereza Mufunga amaso dusenge. Mana data twese, ise umwami wacu Yesu, turagushima kuko ari we utubesheje, ukaba umwungeri wacu kandi ukaturinda aho tugenda hose. Amina. Amen. Ntimwumva ko ari uzi gusenga? Nuko yabajije umubyeyi. Naho mwese biragaragara ko nta muntu wabajije umubyeyi. Hanyuma rero mugiye kunyibutsa ibintu twize ejo, nitumara twige n'ibindi dutahe. Hagira abantu 4 bahaguruka batwibutsa ibintu twize ejo. Mu bantu basha baje ejo bahaguruke. Tari abatora bonyine bibwirize bahaguruke. Ibintu twize ejo muhaguruke ntari abatora. Cyangwa mushaka ngo mbatore? Ngaho haguruka wowe. Abantu baje ejo bashasha bashyira ukuboko hejuru. Ko mwamwunama na wewe haguruka. Tiwanasenze kandi twaguteye mu basenga, siko? Ngaho haguruka. Abashasha 4, ninde waje ejo mushatena? Nawe haguruka. Ninde wundi waje? Nawe haguruka. Ngaho baheze mikoro mutubwire ejo twize iki, muheze umwe twumve. Ejo twize iki? Isano. Iki? Isano. Ejo twize amasano. Iyo tuvuze ngo amasano tuba tuvuze iki? Muvugire mwese hamwe. Urugero, musaza wawe mwamuvukana gute? Iyo umuntu avuze ngo uyu ni musaza wanje, mwamuvukana gute? Mubamuvukana kuri papa na mama, muva indimwe. Nuwo mutava indimwe abari musaza wo mwasi wanyu nababwiye ko bari musaza wawe, siko? Ejo twize iki kindi? Iminsi. Twize iminsi mu kinyamurenge. Ko ku rugero muvuge mwese icyarimwe. Nakazirimye, nakabiri, nakatatu, nakane, nagatanu,
Niposho ni kwa kangahe mu Kiswahili ama mu Cyongereza? Niposho Saturday. Niposho ni Saturday? Yego. Nabona inatoye barangije. Hasigaye ngo ejo twize iki kindi, mumuheze microphone. Ejo twize Isano. Icara. Hanyuma abantu natumye kubaza iwabo, abantu batari bazi iwabo, nibahaguruke nabo batubwira iwabo. Sinabibatumye, nabatumye ejo nabatumye mundebe hano iwanyu. Nababwiye ko mugomba kumenya iwanyu. Iyo umuntu ahayibwirana ko muranyumva, azamenya amazina ye, akamenya amazina ya se, akamenya ngo ni umwishwa w'abaki, akamenya iwabo. Ibyo nibyo bintu by'ibanze, sibyo nababwiye? Abantu bashasha nibahaguruke batubwira ukuntu ababyeyi bababwiye iwabo, uko hitwa, nibyaheraga, nibyo twavuze. Iyo tuvuze kwera tuba tuvuze gute? Ibintu byeraga iwacu. Ninde utawumva iryo jambo? Iyo bavuze ngo ibintu byeraga iwacu, ni nk'ibintu iwacu bajyaga iwanyu. Umubyeyi yakubwiye ko iwanyu ari hehe? Ntago wamubajije? None iyi homework wari kunyereka yakoze ni iki? Cyangwa ntuzi no kuyisoma? Hawujui. Abantu twatumye ejo kumenya iwabo nibahaguruka. Abantu batari bazi iwabo nibahaguruke. Muhaguruke muhatubwire. Muhaguruke. Kandi wowe uri mukuru ariko ntuzi umurara wawe. Ejo umurara yarawumenye ko ntiyamenya ngo iwabo ni hehe. Mumuheze microphone atubwire iwabo. Bakubwiye ko washitse urabaza? Washitse ubaza ababyeyi? Bakubwiye ko iwanyu ari hehe? Mugahuna. Hehe? Mugahuna. Hehe? Mugahuna. 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 Si Mugahuna. Vuga ngo Mugahuna. Mugahuna. Uko na miaka ngapi? 8. Si mnasikia ni mkubwa? Imyaka 8 ugomba kumenya bya bintu byibaze nababwiye. Witwa nde? Steven. Uri umuki? Numudinzi. Umwishwa w'abaki? Abanyabyinshi. Uri umwishwa w'abanyabyinshi? Iwanyu ni hehe? Kundondo Mugahuna. Mama yakubwiye ko Mugahuna ari kicaheraga, ari ibihe bijyo baryaga. Ibyo sinabibatumye ejo. Nababwiye ko umuntu agomba kumenya iwabo cyane akahamenya kurusha mu kindi gihugu. Hari abana bazabiga bangana namwe bazi Amerika kandi batarayigeramo. Ubu mbabashije capital ya Amerika ni iyihe? Harimo Texas, harimo n'izindi siko. Ariko iya Kongo ni iyihe? Kinshasa. Iwanyu ni hehe? Ugomba kumenya iwanyu mu gace k'iwacu cyane cyane. Biriya bindi bikaza byiyongeraho. Siko? Nubwo turi hano ariko tuzogera igihe twongere dutaha. Ibaze mu myaka yawe gutaha ariko nta kintu na kimwe cy'iwanyuze. Bazoza bakubwira ngo uri umunyamahanga kandi ari iwanyu. Bakubwiye ngo iwanyu ni Mugahuna. Bakubwiye ko ari kicaheraga. Ari ibihe bijyo bakundaga kurya. Cyangwa ntiwabajije? Umutsima. Mugahuna bakubwiye ko ari iki? Umutsima n'ibishimbo. N'ibijumba. Mugahuna ni Kundondo, ni mu karere ko Kundondo. Niho iwabo. Hereza n'uwo twumve. Wabajije? Kubera ko utabajije. Aguruka nawe uratubwira iwanyu. Ngaho vuga namaki. Ni meza. Uri umuki? Muhiga. Umuhiga wo muyihe nzu? Ntago mutazavuga gusa ngo ndumu. Ugomba kumenya ngo ndi umuhiga w'umuki. Bakubwiye ngo uri umuhiga gusa. Bakubwiye ngo uri umuhiga wo muyihe nzu? Umurambi. Umuki? Si munaona ni mkubwa, ako na miaka, umesema uko na miaka ngapi baba? 11. Imagine, ako na 11. Ariko kungu kumubajije ngo muri Kenya kuko aje yo havuga. Kuko warabibigisha ku ishuri.
bakubwiye ngo iwanyu ni hehe? Kumurambi. Kumurambya. Vuga ngo kumurambya. Kumurambya. Asi kumurambya. 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 Ku ndondo kumurambya. Ibyo ni ibintu mugomba gufata cyane mu mutwe. Siko abantu bashe. Pea nawe tusikie. Uri umuki? Fata gutya neza mikoro nk'umuntu mukuru. Uri umuhiga? Umwishwa w'Abarundi. Uri umuhiga umwishwa w'Abarundi? Sure. Iwanyu ni hehe? Iwanyu ni ku Kabara. Ku Kabara mama yakubwiye ko ari iki cyaheraga? Niki? Ngaherezuye. Ejo suri musha? Shimama ive. Uri umuki? Umutware. Iwanyu ni hehe? Mibunda. Mu? Mu? Mibunda. Si mu mibunda. Vuga ngo mu mibunda. Mu mibunda. Mu mibunda. Mu mibunda. Uri umwishwa w'abaki? Uko na miaka ngapi? 9. 9. Uko na 8. Uko na 9. 9 ni kanga ni ukuvuga ute mu Kinyamurenge? Shiraho gutyo uvuga. Ni? 9. Vuga ngo 9. Umuntu w'imyaka 9 ni umuntu mukuru. Ko murumva? Ni umuntu ugomba kumenya imirara yiwe n'iy'ababyeyi, akamenya n'itari yiwe. Hagira umuntu waguruka tubwira imirara zi mu Kinyamurenge. Abantu batazi imirara yabo haki. Imyaka yanyu irabemerera kumenya umurara wawe. Nta muntu uri hano utemerewe kumenya umurara we. Ko muranyumva? Uri umuki? Nduri umunyabyinshi. Uri Umunyabyinshi. Uri umwishwa Badinzi. Umuntu wese agomba kumenya umurara wiwe, akamenya ngo n'umwishwa w'abaki, noneho ikirenzeho ukamenya n'iyindi mirara. Ninde muntu uzi imirara y'Abanyamurenge irenze uwiwe n'uwa mama we? Ntavuge uwiwe, ntavuge n'uwa mama we. Naba gusa bayizi. Abandi bana muri kumva iyo bavuze ngo umurara baba bavuze ngo iki? Muri kumva umurara ngo niki? Nababwiye ko umurara ari iki? Abanyamurenge bagira amazu. Ko muranyumva? Iyo ni imirara y'Abanyamurenge bagira. Ni nko kuvuga ngo nyine abanyagihugu ntimuzi ko bagira n'abamoko yabo. N'Abanyamurenge tugira imirara yacu. Kandi umuntu agomba kuyimenya. Umwana wese w'Umunyamurenge agomba kuyimenya. Ni ngombwa sawa? Ngaho abayizi tureba abazi imirara irenze yabo ni bande? Wowe ntayuzi? Tayo pi? Urayizi? Uzi imirara? Urayizi? Ni wowe ndi kubaza wowe uri kongorerana. Urayizi? Urayizi? Hari umuntu ugiye kuyivuga, abatayizi bayitegere muyifate. Nabahaye na homework. Mu makayi mufite mugomba kumenya gutungama iyo mirara. Kumenya imirara ni ngombwa sawa? Ngaho hagira abahaguruka bayivuge twumve. Ko mpambona ari abantu bakura. Uyu ni mushasha nahaguruke twumve. Aba bandi bo mwari muyizi narayibigishije. Usione uko nione mimi. Ngavuga imirara mu Kinyamurenge. Sita kibazo nushaka uhere ku wawe n'uwa mama wawe numara uvuge n'iyinduzi. Ndi umusitsa w'Abafirira, umwisha w'Abahondogo. Avuga ngo Abahondogo. Abahondogo. Indi mirara uzi mu Kinyamurenge haru? Uzihe mirara? Abanyabyinshi. Vuga neza. Abanyabyinshi. Abanyabyinshi.
abanyabyinshi 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 si byinshi abanyabyinshi abanyabyinshi muvuge ngo abanyabyinshi si abanyabyinshi sawa abanyabyinshi vuga ngo abanyabyinshi 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 muvuge ngo abanyabyinshi ngaho komeza uwo ni umwe abasinzira abasinzira muvuge ngo abasinzira abagorora abagorora abantu basha ni mwebwe turi kubwira bino bintu kuko abantu dusanga mwe barabyize sami kurumva vuga ngo abagorora abasegege musubiremo abahiga uri umwishwa w'abaki uri umwishwa w'abahiga ushikubaze mama sawa wewe uri umutwari umwishwa w'abahiga ugomba kubifata abitira muvuge ngo abitira abahondogo abarundi b'abahondogo abasita sawa mumukomera amashi hanyuma ngiye kubaza uwundi ninde muntu uzi atari iminsi imibare mu kinyamurenge yoharura akageza kuri kangahe 10 yes mu cyongereza ntimwogeza ngo 20 tubazavuga ngo 20 bazavuga ngo 20 ninde muntu uzi guharura mu kinyamurenge wowe ntabzuzi John ntabzuzi pi ariko mu cyongereza urabizi haguruka ugerageze turebe John nahaguruke uzi guharura mu kinyamurenge uzi kubara mu kinyamurenge mureke gusakuza uzi guharura mu kinyamurenge ngaho haguruka twumve mumutegere n'abandi muhaguruke haguruka ngaho harura twumve mumutegere hano vuga cyane vuga cyane muvuge ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu fata mikoro neza karindwi mumureke avuge twumve vuga twumve karindwi umunani icyenda icyenda uko na miaka ngapi uko na ufite imyaka ingahe afite imyaka 8 ariko mu cyongereza yo harura akageza wogeza kangahe mu cyongereza 100 ariko mu kinyamurengana no kugeza 10 ugenda ubimenye ejo uzoza ugeze 30 kurumva ubaze mama haguruka nawe bare twumve sema mu cyongereza twumve hesabu kwa kichongereza tusikie hesabu tusikie haujui kusema 1 2 3 sema tusikie sema wewe unasomanga kila siku lakini haujui kitu soma tusikie
1 1, mhm 2, mm 3, mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasa kwa Kikongo. Rimwe Rimwe, mm kabiri, mhm gatatu, mhm kane, mm gatanu, gatandatu, kabiri, gatandatu kane, Mnasikia ajui, lakini kwa Kichongereza ntiyabivuze neza. Tumwumvishe ko yabivuze neza mu Cyongereza, ariko mu Kinyamurenge arananiwe. Homework rero mbahaye buri mwana wese agenda amenye kwesabu mu Kinyamurenge kugeza 100. Ati 20. Tupe muyo tusikie. rimwe, Muvuge ngo rimwe. kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, Wewe ka. karindwi, umunani, icyenda, icumi, Mbona useme icumi n'umwe, cumi na cumi kabiri, n'umwe, cumi na kabiri, cumi na gatatu, cumi na kane, cumi na gatanu, cumi na gatandatu, cumi na karindwi, cumi n'umunani, abantu batari gusubiramo ndi kubabona nakuja ni wape museme. mirongo ibiri Achi, n'umwe, shimama useme na wewe 1 mpaka 10. Wewe unaniona tu. Unaitwa nani? Benita, shimama. Hesabu 1 kugeza 10 mu Kinyamurenge. Shimama. Umuntu wese agomba kubimenya kandi abatabizi ndi kubabona. Ejo ni nonge urukumva n'umwana ukuntu abivuze. Nta nubwo wari uri gusubiramo. Haguruka. Haguruka uvuge rimwe. Haguruka mama. Benita haguruka. Tawe ni murembo. Kai. Shimama. Vuga ngo rimwe. rimwe, Ukiniona hapa. Nione. Shimama vizuri unione. Vuga ngo rimwe. rimwe, Rimwe. rimwe, Asimwe. Nge. Vuga ngo rimwe. rimwe, Mhm. kabiri, Mhm. gatatu, Mhm. kane, Mhm. gatanu, Mhm. gatandatu, Mhm. karindwi, Mhm. Wewe ni msichana Umunani. mkubwa, fanya haraka. Mhm. icyenda, Mhm. icumi. 10. Mumukomera amashi ariko ubivuge neza. Bizi neza ejo muzoze mwabimenye. Mhm. rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, Gatandatu. gatandatu, Okay, umuntu ubizi neza rero ni abantu babizi neza muvuge cyane kugira ngo nawe batabizi babimenye. Mbona useme? Mwache hari abantu batazi no kugeza kuri 21 ndi kubona. Nababonye. Ejo muzaze mwabifashe. Nimugeri muhira. Ubwire umubyeyi ngo manyigisha ukuntu baza baharura mu Kinyamurenge. Nababonye bano bose nta numwe ubizi. Naba uyu yarabizi n'uyu
nabonye abantu batabizi ejo nzobahagurutsa mbibabaze ugende ubimenye nitugaruka sawa icyo tukivuyeho umuntu utazi guharura ejo azomenye guharura azoze yabimenye sawa ndababwira umunsi tuzongera guhura tugiye kuvuga ibyo byakoreshwaga iwacu cyane timuzi ko buri bantu bagira imirire yabo buri bantu bagira ibiryo bakunda nk'abanyagihugu bakunda kurya iki cyane abanyagihugu bakunda kurya iki mureke gusakuza abanyagihugu bakunda kurya iki cyane abantu bari gusakuza ndi kubabona muri gusubiza mwamusakuza abanyagihugu bakunda kurya iki cyane tugiye kureba imirire y'iwacu ibiryo abantu b'iwacu bakundaga kurya sibyo mugomba kubimenya mukamenya ngo iwacu niki bakundaga kurya kurusha ikindi sawa ibiryo by'iwacu bakundaga kurya icyambere ni umutsima muvuge ngo umutsima uva mu biki bakuye hehe ibigori baba babihuye barabihinze mu murima bamara kubihinga bakabisarura ninde uzi ijambo gusarura shimama mama tubwire iyo bavuze gusarura baba bavuze gute siaga nione hapa iyo bavuze gusarura ndeba hano hagarara uri kundeba ivi iyo bavuze ngo bagiye gusarura baba bavuze ko bagiye hehe gusarura baba barahinze bya bigori bahinze bikera ko muranyumva bikera byamara kwera kugira ngo babijane muhira babikure mu murima abanyamurenge bazabyita ngo bagiye gusarura muvuge ngo gusarura gusarura baza basarura ibigori bagasarura ibishimbo bagasarura byose n'ibirayi ni ibijumba iwacu bakundaga kurya umutsima ikindi bakundaga kurya ibishimbo ntago ni imboga sinazibabwiye iwacu hurure uyu mutsima iyi mitsima harimo ibiri iwacu bakundaga kurya harimo gatimbo na kankoto muvuge ngo gatimbo ni ugali sawa niyo iwacu bakundaga kurya kurumva Sami icara mama gatimbo ni ugali niyo iwacu bakundaga kurya ntimuzi ko hano dukunda kurya cyane ugali nuko iwacu ari byo bintu bakundaga kurya kandi boga babaga babihinze ntago babiguraga bakundaga kurya hurure bakarya imyumbati n'indi uyizi imyumbati iva muki ibyo murabizi hano bazabibigisha siko timuzi ko imyumbati ivamo baba bayihinze nayo igatanga hurure mbese nayo nshatse kuvuga hurure iva mu myumbati sawa imboga sasa imboga baryaga ibishimbo
mutegere uyu nguyu uri kumva uyu nguyu ibijumba ni imboga ibijumba si imboga ibirayi ntago ari imboga imboga iki uyu nguyu ninde uzi injanga iyo bavuze ngo injanga baba bavuze gute si omena igishoma cya nyarubati ntabwo bavuga ngo igishoma cya nyarubati ibishimbo bya nyarubati ibishimbo byagiraga amoko menshi ariko mugomba kumenya ko iwacu imboga bakoreshaga ni ibishimbo cyane kandi babaga babihinze bakabisarura bakabishyira mu nzu bagateka ko muranyumva ubwo imirire y'iwacu cyane cyane kuruta iyindi ni ibishimbo mu bijyanye n'imboga ni umutsima ko murumva n'ibijumba hari uduce tumwe bajyaga ibijumba cyane kurusha utundi ko ku ndondo abana bo ku ndondo ni bande bashyira amaboko hejuru abana bo ku ndondo abangaba ni nk'abatazi iwabo wowe uri wo ku kabara naho ni ku ndondo abana bo ku ndondo bashyira ukuboko hejuru uri wo mu gahuna wowe ni ku ndondo abana bo ku ndondo bashyira amaboko hejuru ku ndondo bakaza bahinga ibirayi cyane cyane kurusha ibindi bintu ibirayi twavuze ko ari iki mu kinyamurenge bakaza bahinga ibijumba cyane ni waru aba bakomeza kuzunguruka mwicare mwumvishije imirire y'iwacu ibiryo iwacu bajyaga cyane nababwiye ko ari iki ibishimbo ni imboga mbese umutsima nababwiye ko harimo imitsima ibiri harimo imitsima itatu harimo uwuhe mutsima n'uwuhe uzi umutsima wa gatimbo dore uyu nguyu ntago azi umutsima wa gatimbo umutsima wa gatimbo niwo bakaza bajya iwacu wakaza uva mu bigori babanjije kubigira gute bazabanza bagashokora bamara gushokora bakabyanika bamara kubyanika bakabibika aho babibitse iminsi ingahe bakazabihura bikazatanga ifu ko murumva ho mu waka rero ngiye kuba turangize muri kumva mufite ahantu mwandika abantu dusanzwe twigana bafite amakayi twabahaye amakayi mwese abatafite ubutaha tuzabaherezaho mwandika ngiye kubahereza devoir nimugeri muhira mubaze ababyeyi ko murumva ejo nababwiye hari ikintu nababwiye ejo abantu nagitumye ntago bagize bakimbwira nabatumye kumenya abantu nabwiye kumenya iwabo mwahamenye hari utazi iwabo hano hari utazi ibyeraga iwabo ashira ukuboko hejuru ese bakwiye ngo iwanyu ni he dore nk'uyu nguyu ntazi iwabo iwanyu wowe bakwiye ni mu mibunda ushika ubaze papa cyangwa mama mubaze ngo mama ngo mu mibunda niki cyahabaga cyane kuruta ibindi ku bijyanye n'imirire ku bijyanye n'ibyo kurya niki cyahabaga noneho devoir mbahaye nitumara turangize ko murumva nimushika imuhira ikintu cya mbere ubwira umubyeyi akwigisha ko mana ko ndabona abantu benshi mwahuze byagenze gute kandi turangije turi kureba abandi bana ko bacecetse batuje naho mwebwe ko muraguma gusakuza ikintu cya mbere mushika mukabwira ababyeyi mubabwire babigishe gusenga neza mu kinyamurenge ko murumva kuko mu cyongereza barabigishije ku ishuri kandi mwarabifashe kurumva mama ushika ubaze umubwire umubyeyi ngo nyigisha uburyo baza basenga mu kinyamurenge niba ari ibiryo ukuntu babisengera arabikwigisha niba bari gusenga ugiye kuryama arakwigisha ukuntu babisenga niba ari ukubyuka muza musenga mwanyu yego nushika imuhira ubaze mama mubwire mama nyigisha ukuntu baza basengera ibiryo iyo umuntu agiye kujya kurumva niyo umuntu abyutse azasenga gute mu kinyamurenge mwese mugomba kubimenya ko muranyumva
iyo niyo homework ya mbere mbahaye. Mushike mubaze abavyeyi ukuntu baza basenga mu Kinyamurenge. Niba ugiye gusengera iki arakikubwira. Sawa? Iya kabiri, ibi bintu kuwa gatatu nzabibabaza. Homework ya kabiri, ibiryo iwabo baryaga kurusha ibindi. Ubushatse kuvuga uri muntu utazi iwabo hano? Uri muntu utahazi? Noneho ikintu uri bubaze urabaza iwanyu icyaheraga kurusha ibindi. Sawa? Ko ndabwira abantu bashasha. Reka mbere kukuntu mwandika ibibazo devoir. Mundebere hano kandi bizaba byanditse hano. Ikibazo ca mbere, ukuntu abantu bafite amakayi twahaye amakayi mu byandike. Ukuntu basenga mu Kinyamurenge, harimo ukuntu basenga mu Kinyamurenge, harimo gusengera ibyo kurya, harimo gusenga ubyutse, harimo no gusenga mugiye kuryama. Ibyo byose bikubiyemo mu gusenga. Umwana wese abaze gusenga mu Kinyamurenge babimwigisha. Ko murumva? Manzi mwicare tugiye kurangiza murahita mugenda. Ikibazo cya kabiri, sami mbona wandike na uko na karatasi. Ikibazo cya kabiri, twavuganye ko buri mwana wese agomba kumenya iwabo. Noneho ugenda umenye ngo iwacu nibihe biryo byaheraga cyane kurusha ibindi. Kubera ko nababwiye ko ku rugero nk'abana bo ku Ndondo bakoreshaga ibijumba cyane, nizo byaheraga cyane. Kumenya ibiryo byeraga iwanyu kurusha ibindi. Sawa? Kurusha ibindi kuko birahari. Buri gace k'iwacu kagiraga ibiryo bihera kurusha ibindi. Ikibazo cya gatatu, muri kumva? Ikibazo cya gatatu, umwana agomba kumenya aho umubyeyi wiwe akomoka, iwabo w'umubyeyi, iwabo wa nyina. Ko muranyumva? Iwabo wa mama. Icya kane, numara kumenya iwanyu, uri kumva? Niba ari umuhungu, niba ari umukobwa, ugomba kumenya ngo mu myaka yawe nuhe murimo wakoraga mu myaka yawe uri umwana w'iwacu. Sawa? Icyo ni ikibazo cya kane. Icya gatanu, buri mwana agomba kumenya byibuze amabara y'inka. Ninde uzi inka? Inka ntimuzizi? Munzanire amazina atanu n'amabara atanu y'inka. Ko muranyumva? Abashasha muri kumva? Iyo niyo homework mbahaye. Icya mbere mumenye gusengera mu buryo bwose. Iyi ni inka. Icya mbere mumenye gusenga mu Kinyamurenge. Buri mwana wese azasenga hano. Nzoza ntora umuntu mubwire ngo bakwigishe gute gusengera ibiryo cyangwa gusengera ugiye kuryama ariko mu Kinyamurenge. Sawa? Icya kabiri, nababwiye ko umwana wese agomba kumenya iki? Ibyeraga iwabo, ibiryo bakoreshaga kurusha ibindi iwabo. Icya gatandatu, buri mwana wese agomba kumenya byibuze uturere tungahe tw'iwabo. Ko muranyumva? Uturere tw'iwanyu. Uturere tw'iwanyu. Kubera ko hano Nairobi muzi Kenya yose, muzi uduce tugize Kenya. Timutuzi? Muratuzi?
mugomba kumenya uduce tugize iwacu hehe muri Kongo, cyane cyane ruguru. Mukamenya ngo habaho ku Ndondo, habaho mu Minembwe, habaho mu Mibunda. Buri mwana akamenya uduce dutanu. Buri mwana wese agomba kuza azi uduce dutanu twiwacu. Sawa? Muhaguruke dusoze. Mwese musenge rya jambo nababwiye mwa. Ninde wabajije umubyeyi rya sengesho riba muri Matayo? Ninde wamubajije? Yari babwiye? Ninde wabajije umubyeyi rya jambo riba muri Matayo nababwiye ejo? Mugi nushikubwire mama kwigisha rya jambo riba muri Matayo. Kurumva? Ugomba kurimenya mu Kinyamurenge. Ni isengesho umwana wese agomba kumenya w'umunyamurenge. Sawa? Ngaho musenge twese dutahe. Ntabwo mubizi kandi wabajije. Ni wowe uvuga ngo ndabizi. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, kuko ubwamisha. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, kuko ubwamisha. Uduharire imyenda tugiye umunsi, kuko ubwamishozi n'icyubahiro ari zo none iteka ryose. Amen.